Ian o Gasilelia. Roberto Varos Padanan believes on the program in Cabeza and the Dog. We can count with us on the option speaker and legislature case again Wayne Ponby. When Ginkak Cabeza, Paidan the Dongan and Nansamai Palian Kawadausunda and Wayne Ponby. Riaban Kodang Melanie and Pachawan Jambi, O Yaichon Sagradan Kapuni, Pankuran Kala Braxo on Ponby, Wala Pankuran Nanganko. Wan Gilikan, Nanalak Nankaniko, Wan Gilan Way Paligan Goras, Wan Kabina, Kabna Gariao, Songopunabla Boyang Songobungan, Wan Speaker of Chowagan Goras and Queen Kogusun at Case and Wayne Ponby, Wan Gikawan and Wagan, Sleven Momot Sokan, Oitunal Wan Gichoro, Chon Ponby Unsa. Nine Summer Trial Program and Capes and we put Child Bandit in Mama Ibene. Autaban Poitan the Donkan and Nanchibana Choror Katuabak and legislature case second Wayne Ponby. Speaker the Honorable Steve A. Etwin, Pachawan Langata, Wilamalam Choror Katuabak, special session and Niapang, September Yao Barriak Triesakeo, Glogasak Parliament, Samolukayang, Senior Pastor Nolinster Charlie, Samomotso and Nanman Kichi. Only Lolo and Richard special session Katuabak and legislature case. Marere Garan Limau, o yet Iren Poitan the Donkan. Kamudan Businadagan Mali, the Kamanaman, what Korea games Lan, what Yemea Kayu, Kamudan Businad Numbers Lisa Kayu, Lebnia Riesep, LDA, the Payday Pan standing come the report number of PC Sep, Lebnia Riesa Kayu, some come the Gavaratkan and Moni, Oche and Co. Senator Stevie K. Joseph o Chagas Harris Patagonia Chairman. Kamudan Busanatuat, Timeban Mugatala o Kapachayang, Irajajak Kap Kayong Chapter A when titled Limawan Samatay Bugan Busanatakan, o Gatalapukat Pansawasa Uchor and the Talk, o Kakelailan Bukanot Sen Ponpay Public Auditor. Legislature later report o Kamanala Kamudan Busanat Numbers Lisa Kayo Levinia Risa Kaltieo. Ong wadawat Korea game suklan wadawat nususi sektuaw A. Kamudan Busanat dua jagap talang sang Senator Marvin T. Yamaguchi. Korea kamudan Busanat nandatui sekpayo lebni agriesa ke ulti riau. The Bedai Pan standing counter board number of PC Secretary lebni agriesa ke. Magap talang sang county kawarabatskan and Sabo Resources and Development. May Senator Atlino Edmond o Marvin T. Yamaguchi Pachagonia Chairman. Kamuda tu isak payo ng niyari sa kewal di Riau, yeme ban kapatayang chapter isak payo kapong title pa sa Riau sa matayang bukan kusunatakan, met we have lease ma government and Ponby banking kiyang business kan te palikan. Kamadawat pilpan kasanedi wasakan makachoro rasang nan wasakan nevesam telecom pan kaktatongki o bil kasanedi kabutan panelio makabina banking itiada. Pointing chair without lease. Kamudan Busanatuat Kapelong San Senator Aglino Ekman o Aletero Chucho Kavanaman and Susi Sakriao A. Kamudan Busanat number of Kipai Lemnia Risa Kewal Dieo met Meba Paytide Pan standing on the report number of PC Saklemau Lemnia Risa Kew, a Kapelong San Gambian School Pan Kawai and acting chairman Sonster A. Carr. Kamadawat Timeban Wadai Rajikeo, Lemnia Lugisak, or Rajikeo, Lemnia Lugisak Isu, and Ditalisa Isu and Ponby Code. Oban Waidata, Queen Kawalu Chorus Pan next elementary school can and Nanwebon and Ponby and Gak Petalong Nan High School. Oebil Ban Kosanidi High School entrance examination, the Scum and Petalong and Public High School can. And we have a placement test. Ong irai serikan meban karadakap ong nantaken high school. Kamudan Senadwat Kapelong Sang Senator Mitaro High Semina, Senator Sonster A. Carr, o Senator Francisco Liwanes. O yale dia kamanaman ni Susi sa Kualu A. Kamudan Senad na bariyo kituwa ulam ni Alri sa Kewal Dieo, na Bedai Pan standing come the report riyo kuali sa Ksidulam ni Alri sa Keo. Kapelong Sang Gambian Moni Senator Stevenson Joseph Patagonia Chairman. Kamudan Busanatuat, Pan Wakadala Busanat and Waybo on ASAP Lee, Lebanese Lisa Kriya, Lebanese Risa, Comprehensive Budget Act and Baran Moni Regulatory Sakeo, o Ban Moidadari Program and Moni,
pan public safety. Kamatawat kaptalong sang obsen kabna o yalidero chutro kamanaman ni susi saktuaw A. Resolution kan mealaga ta kamanaman la nanti bana choror katwa bagwat. Mayang age kayo legislature resolution to isa kayo ni agri isa kayo LTO. Payday pan standing counter board number yakutu isisat payo ni agri isa kayo. Kaptalong sang Commune School Messenger Sunster A at Car Baton Chairman. Elarwat team ban kasalita o sa kabing lab legislature case chumalan yung Celia Marie Smith PhD Chairman Graduate Program o Advisor on Miss Nicole Yamase may iputin ang Bonbay kabing pwede rin sa wasakan na wiyawi yung Miss Yamase buwan ka kanakela ka school kasandikan o doctoral degree, the doctorate degree in marine biology ng University of Hawaii, Manawa Campus. Resolution watch kaptalong sang Senator Sheldon Chinet o alidero chutro kamanaman ni susi saktuaw A. Legislature Resolution 2 sa damiag sa kewal DEO. Piday pan standing on the board number. Reapisi sa kuno damiag sa kewo kaptalong sang Kamdian Chien ko na Senator Chagas Harris, Patronia Chairman. Elarwat pan kasaleta o pose ran kaping lab na Bonbay Legislature kaysa chumalan yung Sis Sophia Frederick, pwede kita tawag Puitaw Sigla, may leta at the prestigious International Anti-Corruption Champions Award. Resolution watch kaptalong sang Senator Sheldon Chinet o alidero chutro kamanaman ni susi saktuaw A. Legislature Resolution 2 is exilulab niya sa kewal DEO, pita advance standing counter board number yokir, isisa kisulab niya sa kew. Kaptalong sang Kamdian Chien ko Senator Jack Harris, Patronia Chairman, o elarwat team ban kasaleta iran kaping lab. Medbon bigatin sa pulmangi yung the Honorable Dennis K. Yamase, son ko pong labalap, and molam ko pong ilaylayan kantaga prabatrakanan na desan. Elarwat kaptalong sang Senator Ricky Carl, Senator Marvin Imaunchi, o Senator Sheldon Chinet, o alidero chutro kamanaman ni Jesus ASEP tuwaw A. Iditan kamanaman iti kamanaman ng legislature, iditan kamanaman Mr. Reynard Partelas, Payday pan standing counter board number yokisi sa silulab ni Alrey Sakeo, some Kamdian sa Senator Adelina Tuman Patronia Chairman, alidero chutro kamanaman ng legislature, tiususi sa kwalo A. Kamagdan ba siya kan makaptulong alaw daw kapkawala yung may agi kayo, kaptulong sang Senator Marvin T. Yamaguchi, po legislature and kak siya kata. Liyakok, kalap kun lan liyal, bagan liyata kapal, kakalap o lan tupsukan. Kamagdan alaw daw kapkalang Kamdian Public Works and Chienko. Karya kaptulong sang Senator Marvin Yamaguchi, po legislature and kak siya kata, imuyaw na wiyawaluman wasan kaselakit ng easement. Kung magkatala daw kapakawalang Kamdian SAP o Public Works. Legislature kaya iti tiba na choror katuwabag ni Morinsa wasan niya September 1 bariyag diri sa kayo. Legislature case pilmen sakar kita may ban bacawan siya lang. Na national tiba na kasanti katuwabag niya September 6 silu bariyag diri sa kayo o waibagan lukan ng tiba na watch. O met siya kan nagagukunan sa salong programay ng supplementary program ng KBSN Week Watch. Mahal ka din sa bali program watch o niyan so kan magan kasanti o lawan so kalangan o kasilya.